karabaye noneho bagira imyaka 55 baguma bamurira mu rugo bamurira leta idufashe baturongore. Umuntu aragira imyaka 55 baguma bamurira mu rugo ntibamurongore canke bakeneye twigaragavye tuzi mu mabarabara baturongore ku ngufu. Ivyo bintu ntibishoboka. Nibatuvugire uwanse kurongora bamusohore mu gihugu canke bamuhane baraba amakaranga muntu imyaka ahubwo bashinga itegeko ati ku myaka 20 umuntu atazoba ararongora canke ku myaka 25 umuntu atazoba ararongora azoshaja mu gasho kuzazira iwacu nkande kandi Imana yaraturemeye abafasha yaturemeye abafasha rero bafasha duha. Impamvu ntagira ubwoba n'impamvu nkunze kubwira n'abantu bankunda cyangwa se n'abana banjye n'umuryango wanjye nuko nta giciro na kimwe kizazamuka kijye hejuru ya Yesu nizera. Amen. Ubwo ngo ibiciro bizazamuka ariko ntibizigera bijya hejuru ya Yesu. Kandi ntabwo Yesu azakangwa n'ibiciro abo yarasanzwe ashigikira, abo yarasanzwe asapotinga, abo yarasanzwe afasha ngo abireke kubera ko essence yazamutse. Agira ubwoba kubera ko nzi ko Yesu akiri wa wundi kandi nta giciro na kimwe kizajya hejuru ye, ari hejuru y'ibiciro byose. Yesu azabe mu Kinyarwanda yego. Nagomba mbwira umuntu umukristo wese cyangwa umuntu yamenye Imana cyangwa umuntu yizera Imana akurikira kino kiganiro ahumure kuko Yesu aracari ku ngoma kandi azokomeza kubarinda. Rero dukomeje ikiganiro cyacu, hari akavideo numvise kare mu gatondo kavuga abakobwa bari kubararira ngo bagabo barabuze. Twarabuze abagabo barabuze. Abagabo barabuze. Ndabizi ko hari abantu bashaka kunyumviriza bakavuga urubyiruko rurabivuga ko arakuba muronse wewe nta kibazo ufise ariko ibibazo ntibyobura ngo abagabo barabuze. Edi nibyo? Oya genda babona imbere yuko twumviriza ntibahari se ntubo imbere yuko tuza kumvisha abantu ako ka audio ntabwo mubanza umbwire bakunzi b'ikiganiro Inanga ya Dawidi Show. Turabaramukije tubaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ubu n'umunsi mwiza Imana yaduhaye ngo tubonezerwemo. Tuje kuvugana na pasiteri wacu Eddy Kamoso ibyerekeye ingo n'imiryango. Umunsi hirya no hino ni intambara, ni ibibazo, ni amarira, abakobwa bararira ngo babuze abagabo, n'ibintu byinshi tuza kuganira hano muri kino kiganiro. Twatumiye Eddy Kamoso niwe aza kutuganiriza uwo munsi, ariko imbere ya byose reka dusabe pasiteri Eddy Kamoso abanza asengere kino kiganiro. Kazi. Urakoze cyane. Mwami Yesu Kristo turagushima, turaguhimbaje, uri Imana nziza, tugushimiye neza yawe. Urakoze Yesu kubw'akanya keza duhaye. Waduhaye gahunda yo kuganira tuvuga tuti Yesu iwacu. Ngwino iwacu rero Uwiteka mutanga bugingo kugira ngo ubane n'imiryango yose abadukurikiye muri aka kanya. Kandi dusabye umugisha abakora subscribe, abakora share kugira ngo ubutumwa bugere kure, ubaduhere umugisha n'abadushigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba mu mwuka no mu mubiri, abadusengera, abadusapotinga, abo bose turabasengera mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye Burundi, dusengeye Congo, dusengeye East Africa yose ndetse na Africa n'isi yose kugira ngo urusheho gutanga amahoro mu buryo budasanzwe, imiryango irusheho kuba amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze Pastor Eddy, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane wumve uguwe neza, kandi abantu baza gukurikira kino kiganiro hari ibyo biteze kukumvako. Rero kino kiganiro cyacu uko twabivuze umunsi kiyaza kwibanda ku ingo n'imiryango. Eddy, twagomba tubwire uwo munsi turabona ibintu bidasanzwe. Ubuzima bwahenze, buri hejuru, burazimvye, buri hejuru cyane, kandi abantu bararira
kandi ni ibintu bigaragarira amaso y'umuntu uwo ari we wese. Ntabwo butubwire wewe muri no minsi urabona ibintu bigenze gute. Imbere ko dukomeza ikiganiro cyacu twagubu tubanza tubwire wewe urimo nawe muri abantu bafite ubwoba bw'ubuzima buriko burazimba muri no minsi. Urakoze cyane Ani. Reka nanjye nongere nshimira abantu bakunda YouTube channel yacu Inanga ya Dawidi Show, tubamenyesha neza ko ibiganiro bizajya bitambuka hano bizaba bitandukanye. Tuzaganira n'abaririmbyi, tuzaganira n'abapasiteri, tuganire n'abana, tuganire n'amakorari no ku bijyanye n'imiryango. Ariko uyu munsi rero reka nshimire Yani kuba yatekereje ko tuganira kuri iyi topic rwose, y'ingo n'imiryango. Hari ikibazo umbajije nimba mfite ubwoba muri iyi minsi. Ndagira ngo nkubwire ko ntabwo mfite, habe nabo nkunze no kubivuga. Akenshi niyo hasohotse itangazo ngo ibintu byahenze cyangwa byazimbye ntabwo bagira. Uzi impamvu? Ni igiki kituma utagira ubwoba mu gihe abantu bose imitima yabo ihangayitse? Impamvu ntagira ubwoba n'impamvu nkunze kubwira n'abantu bankunda cyangwa se n'abana banjye n'umuryango wanjye, nuko nta giciro na kimwe kizazamuka kijye hejuru ya Yesu. Nizera. Amen. Ubwo ngo ibiciro bizazamuka ariko ntibizigera bijya hejuru ya Yesu. Kandi ntabwo Yesu azakangwa n'ibiciro abo yarasanzwe ashigikira, abo yarasanzwe asapotinga, abo yarasanzwe afasha, ngo abireke kubera ko essence yazamutse. Oya, bizazamuka, Yesu azamukane nabyo. Ibiciro bizazamuka ariko Yesu azakomeza kuzamukana nabyo. Ni nayo mpamvu nahumuriza n'imiryango rwose ntihagire ubwoba, bumve ko isi yarangiye. Ejo bundi na postinze imodoka. Ni nayo mpamvu nshaka kugira ngo mpumurize imiryango yuko batagomba kugira ubwoba, yaba mu Rwanda yaba i Burundi, hose tuhafite abakunzi n'ibihugu byacu. Ndavuga mu muryango wacu wa Eddy Kamoso, hose ni ahantu dufite uburenganzira bwo kuba ntawe ushobora kutwirukanayo. Ni wacu. Rero ndagira ngo mbabwire, mbamenyeshe yuko Yesu Kristo uko yarari ejo niko ari kandi niko azahoraho iteka ryose. Icyo ni ikintu nkunze kugenderaho cyane. Ntajya ahinduka, ahoraho, azahoraho. Nimba yarasanzwe ansapotinga akavuga ati Eddy, jewe nzagukorera ibi n'ibi muri uku kwezi, ntabwo azabihindura kubera ko essence yabuze, kubera ko Rura yatangaje ibiciro bishya by'ibiribwa, ibiciro bishya bya petrole. Azahora ari wa wundi. Niyo mpamvu rero nshobora kugusubiza nkubwira ngo ntabwo nagira ubwoba, kubera ko nzi ko Yesu akiri wa wundi kandi nta giciro na kimwe kizajya hejuru ye, ari hejuru y'ibiciro byose. Amen. Uvuze ijambo ryiza ngo uko Yesu yarari ejo niko ari umunsi, niko azohora ibihe byose. Iryo ni ijambo ry'Imana, uko ni ukuri. Ariko ntibituma nubwo abakristu benshi bazi ko Yesu ahari kandi azohora iteka ryose, atigeze anahinduka, ntibireka gutuma abantu bagira ubwoba. Ariko ndakeka neza yuko ku bantu bazi Imana, basomye ijambo ry'Imana, n'ibihe turimo, kandi ijambo ry'Imana biri mu ijambo ry'Imana. Donc icanditswe kiko kirasohoka. Rero tutagomeje birebire, ikibazo turiko ni kungo n'imiryango. Ibi bihe turimwo, ibi byanditse biriko birasohoka, urabona bizotuma habaho ihungabana mu ngo n'imiryango.
ko dukomeje kubona amadivorce ari menshi cyane muri kino gihe, vyoba biriko birava, yoba ari ingaruka y'ibihe turimwo cyangwa n'abantu batariko baratahura yuko hari ivyanditse biriko birasohoka? icya mbere, hashize imyaka irenze 2000 Yesu atangaje iri jambo yuko ibimenyetso bizagaragaza kugaruka kwe, hazaza imiryane mu bantu, hazaza intambara, hazaza urwango, ndetse ngo n'abana babazangana na base, sibyo? Haza inzara, intambara, nibi byose biri kugenda bigaragara. Rero kubizera ijambo ry'Imana nkeka ko ari ibintu bishobora kubakanga. Yego. Ahubwo ni igihe ntitugomba guhungabana, ahubwo ni igihe tuba tugomba neza yuko umukwe agiye kugaruka. Ni ibimenyetso bigaragaza yuko Yesu wacu ari hafi kugaruka. Icyo gihe cyo dusabwa ni iki? Tugomba gukomera cyane, tukegera Imana, tukabana nayo, tukanayigisha, tukayigisha imiryango yacu. Mu rugo dukunze kugira ibihe byo kuganira, rimwe na rimwe abana bajya ku ishuri, hari ibintu bumva, tuganira ibintu bitandukanye. Rero hari igihe abana baza bakabaza ngo papa, ko bavuze ko inzara igiye kwica abantu, bizagenda gute? Ndavuga ni muhumure, Yesu wacu aracyari wa wundi, ntabwo azatwicisha inzara. Habaye icyanditswe. Ati narinze nsaza, sibyo? Ni urumva, aho ati narinze nsaza. Ni Dawidi yabivuze. Dawidi atari ko sinagize gute? Sinigera, sindabona umukiranutsi wanjye atabwa, cyangwa se ngo urubyaro rwe rugire gute rusabirize. Icyo ni ikintu kimwe tuzagenderaho, ni ikintu abantu bagomba kugenderaho. Rero ihungabana ryo rishobora kubaho kandi rigomba kubaho ku bantu batizera Imana. Rimwe na rimwe hari n'igihe dushobora kuba twizera Imana ko turi abantu, hari igihe ducika intege. Ariko aho dutandukaniye n'abandi nuko muri za ntege nke zacu niho Imana iduhera imbaraga. Mu gihe abandi bagira intege nke bakagenda burundu, nuko ngo hariya mu ntege nke zacu aho Imana idusanga, ikavugana natwe hariya, ikaduha imbaraga zo kubasha kuzamuka umusozi biruhanya. Umusozi biruhanya mvuga ni umusozi mu Kristo yazamutse wamuruhije cyane agana mu ijuru. So turi mu rugendo rujya mu ijuru. Nta mpamvu rero yo guhungabana kubera ko haje ibibazo, kubera ko ibintu byazamutse. Yewe hariho n'abantu bari kunyandikira ati yewe ati urumva esanse yazamutse, ati imodoka zacu zose ati zifite esanse tugomba kuzigurisha. Hoya. Yesu azi abayo kandi azobarinda uko vyogenda kose. Imana ishimwe. Yesu azabe mu Kinyarwanda. Yego. Nagomba mbwira umuntu, umukristo wese cyangwa umuntu yamenye Imana cyangwa umuntu yizera Imana, akurikira kino kiganiro ahumure, kuko Yesu aracari ku ngoma kandi azokomeza kubarinda. Rero dukomeje ikiganiro cyacu, hari akavideo numvise kare mu gatondo kavuga abakobwa bariko bararira ngo abagabo barabuze. Twarabuze. Abagabo barabuze. Abagabo barabuze. Ndabizi ko hari abantu bashaka kunyumviriza bakavuga uvyo uriko urabivuga ko wamuronse wewe nta kibazo ufise, ariko ibibazo ntivyobura. Ngo abagabo barabuze. Edi nivyo? Oya, genda babona. Imbere yuko twumviriza, niba hari se ntubo, imbere yuko tuza kumvisha abantu ako ka audio, ntabwo mubanza umbwire eske by'ukuri abagabo barabuze? Abagabo barahari. Icyambere kandi ikindi nacyo ntaguciriyemo, Bibiliya avuga ngo nta kigabo kizobura ikigore cyacu. Nta kigabo kizabura ikigore cyacu, nta n'ikigore kizabura ikigabo cyacu. None baburiye kandi aho rero urumva urishuje. nyene nibyo ngo mumbwiye ko je byanteye impungenge ngo barabuze, kandi tuzi neza yuko abizeye Imana bamenye Imana. Mu byanditswe hatubwira ko nta kigabo kizobura ikigore cyacu, nta n'ikigore kizobura ikigabo cyacu. Dusobanurire. Icyambere, abagabo ntago babuze, ahubwo habuze imico, habuze character, uburere, sibyo? Yaba mu bagabo yaba mu bagore. Ugiye mu bagabo noneho
bakubwira ngo nta mugore ukibati abagore barabanyu. Hari umusitari nigeze kuganira nawe, uzi ko dukuze kuganira n'abasitari, ukaganira ko ariko se biteze kudashaka, hari amahoro n'amahoro. Ahubwo ati sha abagore bari ba mama n'abagore banyu tabandu ni ikibazo, ariko siko biri. Buriya rero buri muntu afite urubavu rwe, buri muntu afite umugore Imana yamuteguriye. Hariho n'abandi bashobora kuvuga bati rwose ngewe urwo rubavu ndabwirengagiza, ntarwo nshaka. Ni uburenganzira bwawe kandi irabyemera, Pawulo yarabivuze. Nta cyaha kirimo kudashaka, ntaho byanditse rwose. None kuki bariko bariko bararira abakobwa, abantu bari kurira rero, abantu bari kurira kugira umuntu agere aho avuga gutyo, ni ukuvuga yuko abamaze gutakaza ibyitsi kwizera cyangwa bimeze. Reka nguhe urugero. Hari umukobwa ndibuka ko hari umukozi w'Imana witwa Paul Bahati, ni umu evangeliste, nkunze kumuvugura, byumva ni umugabo wadufashije cyane. Yigeze kuba ariko twigisha icyo gihe twari turi muri Assemblée de Dieu i Nyamirambo kwa Pasteur Evariste Rwabikinga, nawe reka musuhuze cyane. Umupasiteri watubereye umugisha cyane kandi yadukomeje mu gakiza, atwigisha yuko aho turi tuba tugomba kuvuga Yesu. Igihe cyose ngo turi ahantu abantu badahinduka, tuzamenye ko dufite ibibazo. So aho rero niho Paul Bahati yatwigishije, atubwira umukobwa wageje imyaka 31 atarabona umugabo. Bimutera ihungabana, yibagirwa yuko Imana igihe cyose ishakiye ishobora kuguha umugabo. Noneho muri we haza ijambo rivuga ngo satiwan, yajya kuririmba satiwan, none umukobwa bahita bamwita satiwan 31. Aho ni kubera iki? Ntabwo ari byiza gutakaza ibyiringiro, ahubwo ugerageza kuvuga ngo kuki mbengwa, kuki ntarashaka, sibyo? Kandi kuba umukobwa atarashaka ntabwo ari ikosa rye. Hari abakobwa beza ureba ukibaza ukavuga uti kuki uyu mukobwa atabona umugabo, sibyo? Ariko urubavu rwe ruba ruhari, nuko igihe kiba kitaragera. Uvuze ko twumvisha audio, reka nyine twumve iyi audio. Umukobwa we kurasaba ashago yanasabye na leta gose kugira ngo ukegeza kuri microphone. Yari wasabye leta iki? Yasabye leta ko yoshiraho itegeko, reka tuyumve. Karabaye noneho. Agira imyaka 55 baguma bamurira mu rugo bamurira. Leta idufashe baturongore. Umuntu aragira imyaka 55 baguma bamurira mu rugo ntibamurongore. Canke bakeneye twigaragavye tuzi mu mabarabara baturongore ku ngufu. Ivyo bintu ntibishoboka. Niba tuvugire uwanze kurongora bamusohore mu gihugu canke bamuhane. Baraba makaranga mu imyaka, ahubwo bashinga iteka ati ku myaka 20 umungu atazoba ararongora, canke ku myaka 25 umungu atazoba ararongora azoshaja mu gasho. Usazira iwacu nkande kandi Imana yaraturemeye abafasha, yaturemeye abafasha, nabo bafasha duhaye barihe, tuguma turibwa n'abafasha b'abandi bantu. Ngo baguma baribwa n'abafasha, ngo baguma baribwa n'abandi bafasha b'abandi bantu. Iyi yonyene ni imwe muri defo mbonye mukuru w'umukobwa. None niba ariko araribwa n'abafasha b'abandi bantu, urumva ategereje kubona umufasha we bigenze gute? Okay, reka rero nkubwire, arambabarira, hari turamukunda cyane kandi ubisa ari umurundikazi. Ndagira ngo ubanze ufate Bibiliya usome muri Yesaya 4:1. Yesaya 4:1. Yesaya 4:1. Yego, Yesaya 4:1. Yego. Haravuga ngo uwo munsi
abagore barindwi bangahe? barindwi bazoja ku mugabo umwe, bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, tuzitungira n'ibyo kurya byacu kandi tuzaja twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, ntuwitwe umugabo wacu, udukize urubwa rw'abantu, umva akamaramaza, udukize kumaramara imbere y'abantu. abo bantu njyewe umugabo wanjye ntazoba arimwe kabisa. bigwarize nta bagore barindwi nkeneye ko dusangira umugabo. Ani ibyanditswe birasohoye. Uyu mukobwa mureke kumucira urubanza. Mwumve yuko ndabizi abarundikazi mudukurikiye, uyu mukobwa mwe kumutera depression, mwongera indi depression. Ibyanditswe bimusohoreyeho. Ahubwo icyo nabwira uyu mukobwa, byonyine yari yatangiye neza avuga, asaba umukuru w'igihugu yewe kumufasha kugira agira ate akantu kabiyongeyemo, bazoguma baribwa iwabo n'abagabo b'abandi. Nibyo ndi kuvuga rero. Yasabye umukuru w'igihugu kugira ngo atange itegeko. Yasabye leta nyine, urumva leta nyine, urumva umukuru w'igihugu nyine, leta gushyiraho itegeko umuhungu azoza arashikana imyaka 20 cyangwa 20 n'ingahe, yego, ngo agire bate, ngo bamwirukane mu gihugu. Donc ngira azorongore ku ngufu. Arongore. Donc bamenye n'akarangamuntu zawo kugira ngo bazabamenye imyaka yawo, umuhungu atarongora. Ariko si ikibazo, nabaza uwo mukobwa azabaho ubushobozi. Erega urugo ntabwo ari ikintu cyo gupfa gukinisha. Ni bya bindi nakubwira. Noneho rero yabuze umugabo. Impamvu yabuze umugabo ni uko aribwa n'abandi. Exact. Aribwa n'abagabo b'abandi. Ubwe yavuze ngo ubu dusigaye turibwa n'abagabo babandi kandi babaririra muhira. Ubu se nuwe musore yaza kugushaka mu gihe uribwa n'umugabo w'abandi? Iryo jambo kuribwa nibyo yakoresheje, si twe turivuze. Bisobanura yuko iri jambo kuribwa yavuze nuko yabivuze nk'umurundikazi, sibyo, mu gipasoni, ariko yashatse kuvuga ngo turongorwa n'abagabo b'abandi, turyamana n'abagabo b'abandi, dusambana n'abagabo b'abandi. Ubundi bwo kubera iki aja kurongorwa n'abagabo b'abandi? Niba yumva ashaka urugo rwiza, nawe ashaka umugabo wiwe, none wewe bizomushimisha yuko uwo mugabo azomutwara nawe azojya abakobwa b'abandi? Nawe nicyo kintu ushaka kuvuga. Kandi reka nongere nkubwire, icyo ubibye nicyo usarura. Rwose icyo ubibye nicyo usarura. Ibintu ari gukora gutwara abagabo b'abandi, ntiyavuze umugabo umwe, oya, yavuze ngo abagabo. Nuko ngo ni ingeso abakobwa benshi bafite. Rero twasoma icyo cyanditswe kivuga ngo basi wa mugabo we tubabarire byibura utwitire abagore 7. ngo uwo munsi abagore 7 ngo bazoja ku mugabo umwe, bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu. Uretse aho ni ukuvuga ngo umugabo azaza yicare, umugore ahahe, sibyo, umugore ahahe ibindi byo kurya byacu, hanyuma ngo tuzitungwa n'ibyo kurya byacu, kandi ngo tuzoja twiyambika ubwacu. Twiyambike, nta shopping rwose, sibyo, tuzabikora. Muri make ni kuvuga ngo nawe nyine donc ni ukuvuga bya bindi twe dushaka ku bagabo, bo nibo bashaka ko babikorera abagabo kugira ngo babitirire, ngo ariko duhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Urubwa niba hari ikintu kibi n'urubwa. ngahajewe ikibazo cangira, eske ubwo rubwa bazaba bakijije? Ubwo rubwa namba rubwa nyine mu Kinyarwanda, bazaba bakijije kugira ngo bitirirwe uwo mugabo amwitirire nyine. None by'ukuri
azi yuko asanga uyo mugabo n'uwundi ubwo rubwa bazaba urubwa ubwo rubwa bazaba barumukijije. urumva reka nkwereke hajya mu rubwa mu kirundi noruvuga gute? urubwa birenze kumaramara, birenze akamaramaza, mbega mu kirundi babyita gute? Mutubwire muri komite. donc abakize gukorwa n'isoni. Ni nk'ibyo. Reba ukuntu tugira gutyo turi kumwe dufatana ukuboko tukajyana mu muhanda, turi mu muhanda cyangwa se iki, sibyo? Icyo gihe abagore barindwi, nukwanga abagore barindwi bagufata amaboko bose. muri make uzihangana, abo barindwi bati basubye duha agaturu kamwe mu cyumweru. Ko numva abagabo muri Kigali boro baza kutubwira muri commentaire, abagabo mugire icyo mutubwiye, numva mugiye kuba amaboro muri kino gihe. Abagore barindwi bazabwira umugabo, baze bambwire, ariko jewe rwose mu izina rya Yesu Kristo ufite umugore umwe, sisha kuwa kabiri. Hanyuma noneho bavugiye bati nanje aba bagore bagomba kwitirirwa abagabo b'abandi, ubu wanje ntarimo mwigwariza ahandi. urumva nukuvuga ngo bazagira gute, bazavuga ngo tubabari basi mu cyumweru ujye udushakiramo umunsi umwe tukwitirire tukuryaho agafoto. Cyangwa se utubyareho uhigumire iwawe. Eske none rwa rubwa cyangwa uko gukorwa n'isoni bazaba bafise bizaba bibavuye ko oya ntacyo. Urumva agiye nko muri fete, agiye nko mu bukwe, sibyo? Bisobanura yuko agiye nko mu bukwe aransaba akavuga ati basi ngwino umperekeze. ko n'ubwo yovuga ngo umubyarire uwo mwana, ko nzi ko no kubyarira iwanyu nahone ari gukorwa n'isoni mu bindi. Numva sinzi, ndumva nta feri. uko biri kose ibyanditswe biri gusohora. Rero ahubwo abantu bagomba kumenya turabyitwaramo dute, kuko ibyo by'abagore barindwi ntabwo ari imico myiza, iri mu mico mibi Bibiliya yahanuye mu mico mibi izagaragara mu minsi yanyu. Nuko ngo ningo nazo zizasenyuka muri ubwo buryo. Nuko ngo n'abagabo nabo bagiye kuzajya bagurwa ibibona, tugenda tugakwa tugashaka umukobwa tukagira iki. Niko noneho ngo abagore nabo bazaza batangire bagire bate, batangire binginge abagabo. Ariko icyo twabwira abantu rwose nuko hagomba kubaho gufatanya, hagomba kubaho gusenga cyane, hagomba kubaho kumvikana. So ibi rero biri kugaragara ni ibihe bya nyuma, ni ibihe bya nyuma mu bimenye bene data. Tugomba gukora uko dushoboye, tugahagarara tugashikama. Inzara ntabwo iraza, akari inyuma karahinda. Ariko icyo nkubwira ko ni akayunguruzo gahari ubu ngubu nibwo umukristo agiye kugaragara. Rero twatanguye tuvuga ngo ibiciro biduga bimanuka, Yesu aracari ku ngoma. Bizamuke bimanuke bitambike bigire gute, ntibizigera bijya hejuru ya Yesu. Yesu azohora ari ku ngoma, kandi ngo Yesu azi abiwe, azi abe. Yesu azabe, kandi uko biri kose azobagwanira. Icyo nagomba kubwira aba bakobwa bihevye muri no minsi, wewe aho uhagaze, aho uri hose, wisuzume urabe imyitwarire yawe uko imeze uwo munsi, kugira ngo urabe yuko wowe utawufise uruhara muri uko kubura umugabo nk'uko ubyifuza. Kuko hari igihe ikintu kiba kikakugira ko ingaruka ari wewe wacikwegeye. Ibyo ni kimwe. Ikindi nacyo nagomba kubwira abakristo muri no minsi, twizere Imana. Turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe bya nyuma by'ukuri, kandi ibyanditswe biriko birasohoka. Aho bavuga Bibiliya ivuga ko ibihugu bizotera ibindi, amahanga azotera ayandi, nibyo biri tuko turabona. Ishanga rizatera irindi shanga. Ikibazo kizamuka ry'ibiciro dufise muri kino gihe, turiko turabona inzara yisha abantu muri kino gihe, n'ibintu bifise biriko birava ku kibazo c'intambara ziko ziraba hirya no hino. Nukuri bene data, nimba warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, niba ufise Imana muri wewe saba Imana iguha umutaka,
igufuke muri ibi bihe turimwo, kuko n'ibihe bitoroshe, Yes, n'ibihe witwikiriza bigoye, umutaka w'Imana. n'ibihe bitoroshe. Ibyo byo tubimenye, twicare tubizi yuko inzara igiye kutwica byo. Mugabo nzi yuko abamenye Imana, abizeye Yesu, abazi Imana yabo izobarinda, kandi tusabe umutaka kugira ngo upfuke famiye yawe. Igisigaye dusenge cyane, kuko ndumva yuko nta yindi option dufise uretse guhamagara Imana. Sinzi dusoza Eddy Kamoso ko icyo wotubwira canke urangiza ikiganiro, cyangwa niba hari ikindi kintu woterera tubwira abariko baratwumva. Dusoza, reka nunganire ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ubwo yahumurizaga abanyarwanda kwira ibizamuka ry'ibiciro, ibintu byagize gutya. Yavuze ijambo ryiza cyane, yavuze ijambo rivuga ngo funga mukanda. Uzi icyo bita gufunga umukanda? Gufunga umukandara. Buriya rero umukandara ugira akamaro gakomeye cyane. Iyo mba gufunga umukandara, hari ukuntu ugukomeza nyine mu nda nyine, ugafunga umukandara ukavuga uti ngiye guhangana n'ibibazo. Ariko naguciriyemo, umukandara ibyo dushaka kufunga, ariko n'abana twabwira ngo funga umukandara bikemera. Icyo gihe nyine urumva nawe urabatoza. Reka nguhe urugero. Nabaye impunzi, data yabaye impunzi kuva 59, bahunze 59 bajya muri Kongo, sibyo? Ariko twigisha icyo bita funga mukanda, tukamenya neza yuko niba tutabonye ibyo kurya dushaka kubibona uyu munsi, dushaka kubibura uyu munsi, ariko ejo dushaka kubibona uyu munsi, ejo bishobora kubura. Rero abana nabo no kubatoza system, ibyo baryaga mukabamenyesha ko ibihe bitari byiza, bya bindi babonaga badashobora guhita babibona. Eregani, reka nkubwire, ikibazo twega abakozi abakozi b'Imana, hari ukuntu tuvuga ngo ngo abana bagomba kubona ibintu, urumva? Donc ntitugaragaza intege nke, tumenye abana nabo bamenye yuko habaho intege nke. Hariho n'ikintu n'ababyeyi bacu bagiye bakora, niba babasha gutwereka intege nke zabo kugira ngo natwe bizadufashe. Rero tugomba kwereka n'abana yuko ibintu bihari ntabwo bituruka ku mubyeyi, ni ibintu biri mu isi yose. Rero numva ari ibyo nshoje mvuga nti nyamuneka mwe gusamazwa cyangwa se mwe kurangazwa n'ibintu bihari. Peteroli yazamutse, esansi yabuze, kazi yayo, shawuri yayo, ibintu bimeze gute? Nta bizajya hejuru y'Imana. Nimba wizera Imana, Imana iza gukora ibikomeye. Nimba wumva ibintu byanze, komeza usenge cyane, muri za ntege nke niho Uwiteka azigaragariza. Imana ibahemigisha cyane. Nakeka yuko tuzongera kundi munsi ikiganiro tuzatugikora, tuzabanza dukore 2 mu cyumweru, ariko icyo mbasaba ni gukora subscribe, ukaba wifuza kudushyigikira, nimero ziri kuri screen, ushobora kuduha na comment uvuga uti ikiganiro ni cyiza cyangwa se hari ahantu kitameze neza, muduhe ibitekerezo byanyu ku Inanga ya Dawidi Show. Urakoze cyane Eddy Kamoso, wakoze ku majambo meza tubwiye ku kiganiro. Nizera yuko kizashimisha abazogikurikirana. Norangiza batera intege cyane cyane umuntu yizeye Imana muri kino gihe ko ahumure, Yesu aracari ku ngoma. Yes. Kandi ikindi nacyo no kubwira, senga cyane. Ni ibihe byo gusenga, si ibihe byo kuvuga amajambo, si ibihe byo kwitotomba, si ibihe byo gucika intege, ahubwo ni ibihe byo kwambara imbaraga zivuye mu ijuru, ugasenga cyane, usengera igihugu cyacu, dusengera Afrika, dusengera n'isi yose, kuko ibi bibazo by'intambara bibaye bikora ku isi yose. Imana ibahezagiye cyane. Imana ibamugisha cyane. Ndashaka rero dusengere. Kora subscribe, kore share, uduhe commentaire nimba twabikoze neza, nimba wanezerewe, cyangwa nimba ari ibindi twakongera ko cyose tubimenye. Imana ibamugisha. Imana ibamugisha cyane. Reka gusengere wowe ushobora kuba uri kureba iki kiganiro ukaba urwaye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga zikiza. Wowe wacitse intege wumva byari byanze,
ndagira nkubwire ngo ibyo bibazo urimo ntabwo biri hejuru ya Yesu. Nta kibazo na kimwe kizigira kijya hejuru y'Imana. Jya umenya neza yuko Imana iri hejuru ya byose. Yesu ni byose kumufite, mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndagushima cyane, ndaguhimbaje, uri Imana nziza. Ngushimiye uyu mugaragu wawe, uyu mwana wawe udukurikiye muri aka kanya aho ariyo hose ku isi. Ndakwinginze kugira ngo umugirire neza. Ibishobora kuba byamuciye intege, musabiye guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Musabiye imbaraga zidasanzwe no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Muhe kwirengagiza ibiri kuvugwa, muhe kwirengagiza ibiri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo mukomeze. Mana ishobora byose, nako tunasengeye n'abakobwa bihebye bumva ko imyaka yarenze, ariko Data ndabizi neza kuri Imana itanga yubaka urugo, uri Imana ishobora byose itanga urubyaro. Kora ibitangaza kubw'imbaraga zawe. Turagushima rero, turaguhimbaza, duhera umugisha abantu badukurikiye kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahe imigisha. Amen.